Ka jingtmu jong katanat boarding ling ba ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ban pendai no do smart meter haman lagi tliu ying jong ka temri boy kala pelong ikri long sensa slong ban kentai shuai ka ni jingtmu laong ujral setri ka senjuk kirang ba slong uba PB seliang kendiat halor ka ni he officer jong katanat MEPDCL Umyam Division kala pelong da ka jelang ba ka senjuk kirang ba slong ban yekren ba ban tai sani halor ka ni ka mat ka bala long ha ka arnyo trek nailar aja opsan Umyam Riboy District. Nga kaliang kesenjuk kirang basnong Riboy District lailam da u Presiden uba Bibi Makdo bat ujlan setri uba PB Seliang lem ba kit khot jongkah. Ki officer kila pensaya halo ketika mat da ka bakil ong. Pan pendai no da smart meter kum ke jing bujli ha ka jeka electronic meter. Lewat lagi officer kila kerpat bagi noilam snong kin ai ki jing trelang. Lasut hu bagi noilam snong kin pediang satya ya kan ni. Habakran singlat patai kubor nakaliang kesenjuk kirang basnong lami khmat dau ba PB seliang ujla setri balai thu bakatenat kadang kejing temu ban bujli no iki meter light barim balon pendai no dau botmai kata dau smart meter kabo balai thu bana kaliang kesenjuk lem bagi noilam snong kimla ban pediang ya ka kejing temu jong ka MEPDCL ula keno ru batang kejing duna bagi jing jing pai ba ki baju kendu nak kapor sakapor ha ka bede ba boarding elektrik sanat kamla ban lei ai kum ke jing du ke boarding kha kha ke jing bom la ban kliang electric pole ki ba la jot la julor bat ki bala jan klem ke jing bom la ban ker da ka kenro ya ki jaka bu ki transformer la ka fencing ke jing bom biang la de bom don ki lineman ha ki katuk ani kisnong bat ki we Hadin jong kaji kenduk kejengi batu Power Minister Sar Iti Mandal. Kaliang jong ka Power Department kali simkia ban penurlong ke je keren kejengi kenduk meeting. Pamta kesini nak kaliang jong ka MECL kilakot ya kejengi kenduk lang kadi kesin ke Badengkong. Pangin haji kemau kejengi bakandon kejengi kenduk lang kum geni kabana pun ki rang basnong ki bala represent ngi snong ki bapet hapok dari Riboy District kilawan sakini kejilang. Jadi kapan kalian juga senjuk ikut penpah ni kalau kau nengkong ai ka jing kublai ya u Power Minister bersimkia ya ke jing keren ke jing itu besri kabar ya ka MECL Department kabala ya syahmat nak mentaban pendurlong ya ke jing keren ke jing bat ka agenda ka nengkong ka mikiran akan ke sini kalau ba kalian juga MECL Department kila pensai ka widai bat u smart meter dihadirin jong kejing ya discuss kejengi kepala Islam ha nakaliang juga senjuk ni yang ha kanong rim ke bahaduk menta ni nom pediang ya udi smart meter ban pentrikam ha kisnong kita kejengi kawe kejing kili kami kuat ban bu ahang ni kalong balai ba nakaliang jong ke MCL ke jit ya ke Riboy District ban pentrikam ya u ni smart meter balai kam le swa apa Iskasi Hill District kena kata kada kum ke senjuk hi ngile keren bat ka jing yakut ke jing kelong bakat ba nakaliang juga MECL kampat la ban penbit penbiang ya ka boarding ha ka tem Riboy District hi Brokaway kani ka senjuk kanong pediang yu smart meter ngin bu so serut menta ka pasak kalong bangin penbiang so iki pul ki belasarang de ban bujli no iki ya ki transformer de ban ai ke jingker ki papaka kamtam ki jaka ki bolong yo ki jaka ki school ba kumta tete de nakaliang jong ki officer ki balam hikmat nakaliang jong kanika MECL department ki lasim ya kanika rai bat kum balong mentahi kasenjuk kayang scam bangin ong chuai smart meter kabar pat nilai kiran ruah ke bidai bat kajing donno ya kanika village electricity council hakabana kaliang jong ibubun kisnong de hak tu kesengi ka bangi kendu yo Power Minister bagi tip pakadon kataka village electricity council ka bapet nak menta ka boarding hakis nong kita dia kani hadin kejing ya keren kejing hadin jong kejing discuss kejing menta kesni ngilesim ya karai ba ya kani ngidi ban penterekam habarok ka Riboy District ba man laki snong gidi bandon ya kani ka village electricity council ka manirap nak menta ban pet ban i ya ka snong katau hakabidi bat ka boarding electric ki kani ka de kesin ka Badengkong bat bangin yakian subun ki kadang bun pa hanre kadang de ka meeting ka first meeting ka kan don hap dengan senjuk bat kani ka MECL department bangi kemilenti ba gini kejing kin urlong sisa ngim ka pakan kut tah ka tah ki paper ngim ka pakan kut tang ha ka jingtho hanre kan urlong kani kejing yakren kejungi ka ba menta kesigi bat ka bakadu kabanang kaliang jongi kesenjuk ngibdon ikapan penpau kalau hang kabide but ru pakan dikasispa lai puar KVA kaba don hapo thainong po kaba pet kaba
kabala penkrek nakaliang jongka MEC department ban ngikimilti ba yakani ru nakaliang jongka MCL department kin kampen stat ya kan kam khnang ba kanembu jing iki di pai ba nong snong ki bodon ha ka them ribhoi ke jungi kham tam tu lain ki support nong po bernihat ba kumta tete kita gide ki jing keren ke jungi ke banakaliang jongka sunjuk rengkar ru bat ka MECL department ngilesiam ha ka de ke jing keren ke jungi kabolong mata kasih ke art nuturik nai bapra mahajara pusat di bat udi usmat meta nakaliang jongka sunjuk kerang ba snong ni sungo ban pau ke jing susi namar ngil ban kan ha meeting mene ba kini ki baro kidon kisnong ki bala la pentrikam jubor la banong hakaba kitu kisnong kumulong mata ki pai ba ki long langkenya hakaba ki hak ban siu ya kata bil ka bam su tau beli ki jak ni ka daw kolong ba nakaliang jongka MECL kamsem la pensai lan kimsem la ai kata awareness program lan kita kijing pensai si pai ba hakaba bide kijing terikam jung smart meter makat kum kijing pensai ka bungyo utu smart meter udon du kijing ide bat uli utawa mobile Tiga mulong mentah Poriboy distrik wat ia ka MG an RG eru kitu ka ap sebun gi hap ban sange gajing terkam nak daw batang sulip laj kemut kini kita wa jong ka mobile ru kila kut gajing terkam tidak kata daw nak liang jong ni ka sunjuk ni penpau ya gajing solusi hakabide pat kan gajing persyang jong ka MCL hakisdam gi bemensua hakapa kila persyang bante iki smart meta hakikat tu di teli gisnong dan nak liang jong sunjuk gi kumbang alaong ba yang mentahi nginom pat pediang watang madi kereru i smart meta kat ba ka boarding elektrik kampat bit pat biang ha karipoi distrik hi beroi